Hey guys, kani kadai ka last day jungi mah ne po Kolkata ila day bangin lipai no sa skawi ka jaka bangin la plan bangin lai te flop no pat bangin la mes ya ka fly ka jungi ba ka day manem step kandai baje te jingla pa mi khitia blor ngot la mes te matangi la debuk dak train te ngila habli no dak train stak jaka ka bangi plan banai samta te lada piko bentep sasha ke jaka bangin lai te sobhas pe pun ko dikani ke video buat pinsi ki jaka bi tanat ne pe ni kong trisi dang bun kam Dang makam here. Nilai enjoy papat. Last na kata kajibuan jungi. awat Melai. Nama ngala melen. Kini kikam. pen ila sipi kan ne hotel tu jaka sungka ini po Dia kini ke dia train station ke jinghe jangka kalong kawan baal hari India ke Beningkong ke dia ke CST ke Badan Hapo Mumbai ke baal kini ke Selda railway station ke Badan Ha Kolkata kini ke dia ke Ul Kolkata ke bagi POE kam dalong ka bakhut hado kata-kata sistem wan slap kalawan flood backend back nilap ya kan ke flood ban ingat scam bon ban pain pinyang ha ka jaka ka ba khut ka ba sug ini bangin hian handai te la jelo te guys te mentang ilatan ne po Silda railway station ani po Old Kolkata te mentang in pesa ki platform jungi ngapit na po online te online si kan tang ban sanya online ru mlong ni hap kali na ni hi kan sam suk ingi andai te man sanya online hap sang nawi pro nakawe ko airport station ali natai one natai kani ka train ka bajrang bahangi layat na do nang te ha do hangi hapo A1 tingi lalap ya kani batho A1 kani ka train ka bangin syong menta bangi haban page pa de yung number 44 yeah. Finally Iki expert yang ati nam juda syong train han dengan tips eh pi kan balai expert si dang tap dia entah di lasha yang aban syong finally hani dan bokhi ba idan nang ban le dut kini ki checking ya ka coach number ai Henry Tiban ngam bring ngalaja panong ni han ya kumno pano han ne ko wai ayong ni nakte hai trong phi de ka tai katai po ma 47 bas pati yo syong kai katai te guys tim tar kila dan po train kila yo kanek na seat number 8 ko perform tingi ya kadang yang ni kumba sa sistem tai ni atau kan nyaj baik kan nyaj bisa jaka destination ke ba ngitu mangi light dia kumba asam step ide arbaje ni lakoi abjam step natu ngi hapsem kal kumtu ngi hap natu na station park ngi lahir ngi hapsem kalis natu balik stasiun wis jaka kal panjangai kumba tengah like anjing tu halo dia tu lawan dah singkle dan singkiai ni dah syong AC sleeper class ne kanu no AC
yo be kini sing clear jan sutia bat kanap wan ra be kini ki batrin potre te ketrin jungi kelaya tu kelami Tingin ya bam na daw pala di bag isya. Jangan lupa kan. Percaya Ini kan cingkem tren dalam shop ni punya. Ai bam da puduna nai bam poho. Bam katon biang. Bam kemio ini tu palat ya kita ka kumap kwa ka cimbam ba kumna restoran ni. Nanti tiap tu kat ki bayat kat ki bawan terwa. Nara pi miss out pi layap tangan nila di. Ada pimbam pi kenting bet dia. Pihak syak tangan. Dah keren cepang kenjing bet. Kumna apa pi kenjing bet baru. Kumna pinut ban syong. Kumna pinut ban tia. Kumna pinut. Wow. Travel. Hap nang bet ban adjust. Apa nak apa? Takadaw pi ay kelteng bat pilajer kelteng the Umar official vlogger traveler. They name bang name paliji batasya. Di kan pas melian ban bam bet. Restoran macam melian bam kum kini aku kumba bam buat train dia. So kono so comfortable ni. Chang ban em shisha ban ong ban bam hun tiang. Jadi shisha jangan dia ban sih. Jadi tang ketang shisha. Boleh ikan cing na. Jangan bawa bakal kuat din entah dia. Ang mga tip lang dia bakal chat hai. Kata piong syong dah slipper. Dah syong dah ka slipper kelas later. Pada worst tikna. Dang la isi dan bak ngong jit dak isi ni let bed isi. Kisah dia. Yang perkate pi iba pi ki kenjing bed tak kada. To di ni di swaksha. Pila tray hang ni hapo train ne. Oh malah tri. Ladan he sambil sedang. Ikap hi. Kayak gitu. Ni towel dan sekian. Kiyok lut deh. Kiyok bandrak ke tu? Tiap sutu. Itu salah sih yang dah tua. Teng ka train journey ke ibang mo. Ilut deh. Okay. Pinyo iya kini kawa Brahmaputra. Kamdi Brahmaputra. Ngasih keren kai. Ni kalangnya Cisam deh Brahmaputra kan ya. Pila man tiap kade kawa ayo. Kani hau dayan. Tu kasang gua datai lata. Takada office layang ama. Brahmaputra. Ni. Alsa kami damon Indrit kat ni. Tu mazapan. Keluar lah Aihon. Marbiang ilale cete kata ruimwan keluar. Keluar. Mudi yang ah. Wan keluar, beli beslam bayar syai. Kau noodles dia. Kira you. Setengah tak yang ni. Setengah tak? No. Kau pitip. Setengah tak kan? Oh. Ti menta ila yo yo ni umegi hagawa ila mare la jan sa tangban pet no katrin ni ta megi trin khlo jao Khơi kencang khơi. Ibu satu. Apa barak men yang sula ing nak kesti. siang nu pi ing kakti Soban pedong. peni Hamli lei.
Pedi. Ini kakti. Ang no pedung. Kami ni lai. Đừng bỏ khí. Take Artisan. Nghi là bơi hấp bộ. Okay guys, kita ngilakpo yung po station New Chalpaiguri. Then nanti ngihappo sa Kaliban sa po Darjeeling. Ngimti biru. Doon kali ni madang step pala. Iya. Te perlong tang iladan ha kali. Nane kali nane direct nane na po New Chalpaiguri station direct po Darjeeling te nane na Chalpaiguri station sa Darjeeling sim South Part ngamarwe te na tu po Darjeeling bide Darjeeling Mall ni sim hotel sini lah tangan mak ba murui daw chicken roll bang ba murui ya